Blackpink larzia le fans nga zia hipui takani. YG Entertainment tan chuan an ro hluberani a an enkol dan po a khirh hle a Khawvela group enkol dan khirh ber an ni hian maithei ani. Blackpink fans te hi Blinks ti in an soya. Blinks te chuan an enkol dan khirh khiap tak mai hi an shede uvek to anga. He video a hian engwangin nge Blackpink hian heng dan khirh tak hi azom achuna chan le an zom lo chuan an career in ator dan tur kan thlir hodona. Ama sa in channel like, subscribe, comment le share kha thengil lamang o. Plastic surgery khawp. Blackpink documentary Light Up the Sky Netflix sa ti chwa ani nuwa fans ten liza hi anopan lai thalak nen danglam na ala omlo hle ti an mutheya. He hian liza in plastic surgery ati ni a soi chin chu a kyang ani. K-pop a hian cosmetic surgery an war hle a top chen khat 21 Momoland le boy group Super Junior le group dangte member zinga plastic surgery ti tir to an veka. Mahse YG te hian an group tharber Blackpink member te plastic surgery ti tira phal lava. An trainees te plastic surgery atan na shom taktor tir ai chuan Blackpink member atan nat le hmel chasa an thangani. K-pop idols ni tur chuan talent nei chat mai baka landan hi apoi mo hle a. Hetiang boruak wang hian tum khat po YG Entertainment CEO win mi puite hnena YG artist te chu an landan ni levin an talent en zok turin ati hialani. Blackpink te hi idol group te zing an contract a plastic surgery khap na inziak masaberan ni a. Engpo chuni se he khap na dan hi Blackpink member te hian an bo siatarin umlo. Achan chu tuna an landan hi an nalin an chelo sa ani. YG artist zinga Blackpink telandan hi adang lambik hle a an sang cha a an vuna enga an hmel landan po atun lain achangkang ruriawani. Member mal tinte an nal dana in ang loveka mitam takmu dan chuan Jenny le Lisa te hi an group minga Black lai hi an ni a Jisoo le Rose te hi a pink lai an ni thong. Tattoo khawp. Korea ram hi Confucianism zirtir na in atne hle a tattoo se hi an pom zong ani lo. Idol stand stage perform hian an tattoo anin cheina mangin an hlia sham china an tattoo lan na sin chen kat an kat chin bok ani. Tun lai chalai te zinga tattoo hi alar hle a in cheina chikhat anga ngayen a trending meka. Idols tam tak te po in tattoo an chut tir ve thawa mahse chung zinga chuan Blackpink te an tel ve theilawani. YG in an hnuaya artist shang te enkol tur dan asiam zinga Blackpink group big te hi tattoo an nei phal ani lova. Hetiang hinima se YG artist tam tak te hi chuan tattoo an nei deuh fur thunga an lar pui viawani. Blackpink member ten tattoo an chut an khap na chan hi tattoo wangin in hnial na le social na thleng thei ani a. Social na pumpel nan an contract a tattoo khap na hi zialan anita ani. Zoo khap. Blackpink te contract hian zu in a khap lata member te hian lir thei an khal thiang lova an mani pualin lir thei an nei phal ani lo bok. Blackpink te hian tlei rol te nuna ngong anei na sa hle a chu wangchon an mani en ton tu chalai ten zu in hi thil nuam tak anga an ngai an du lova chu wangchon zu in po hi khap sakan ni. Heibak a hian zurui chuan mani in control har sa to thina zan khat thil thu a mani career ti chiat vek the ani a. Chu wangchuan Blackpink member te po zulaka film vektura ti anni. Meizial zuk. Meizuk hian azotu le abul naya shisel na ati chethei le a. Chu baka meizial hian shok le obom achalo zongin angong theya. Zai thiam tan chuan an shok le obom hi an nun na ani a. An o achiat chuan an malam hun po achevek ti na ani. Zu ang thau khan meizuk po hi an kontrakin a khap lata. Thil chalo lam an mania enton tur omlo turin an du ani. An mani ngai sang tu fans lano pang tak ten an omdan an chet zia le an ti dan zong an enton chin wangin an nun an uluk hle ani. Ngai zong khap. Radio Star Show an nei tumin Jisoo in Blackpink member te YG in ngai zong nei aphal lo thua soi chuaka. Mi pale hmeichhe te omna po asang vekin an siama. Anni tin nuna po mi pale hmeichhe in mutlem thei tur berin ruaman na an siamani. Heibaka hian Blackpink te hian an omna company hnuaya boy group te an hmu athiang lo boka.
abik takin program kalme ka icon te an muthei lawani company pakhat noya omhovik mahse anin mu phalsak an nilawa group tin te hian ma ni pindan shang an nei veka an in mu zen theilo na turin ruwa man na siam vekani Blackpink member Jennie le exo ami kaite an lawin date khan fans ten YG in Jennie an bantir mai alo hlau thong lom hle a mahse Jennie hi Korea idol te zinga huhang nei nga berani a an ban talawa ni somni panga liam nu a an in chen thuan puang ta zokani he thil thlen nu hian YG te an film khur zwal le a mi pa idol dang tenen an lo in ngai na theilo na turin in hmuna hunram chang an siam sak tu tamang lawani barle klapa kalkhap Blackpink te hian YG entertainment a mi thar te reng bar vela kalkhap ani thuan soi chwaka barle club vela hunman an khap burani an khap na chanber chu idol te melati chia thei wangani a bars le club te hi zu meizuk le achang phei chuan sex trafficking thlen na mun ani a hei ba ka hian bar le club te hi YG artist chen khatte lo ming chiat na mun ani to a chuwang chuan Blackpink le company mail ti moi lo thei thil thlen thei na mun ani awangin an khap bur mai ani lir thei khal khap radio star show a tho hian Blackpink ten an member Rose driving license nei tur phalsak ani lo thuan soi chwaka winner ami minopo in tum khatsu car leidu nita ila company phalna kan lak masak phot angaya min phalsak arin omlo zok ti inalo soi to bok Blackpink member te hi lirthian khal phal ani lo shimshima Rose hian hmeichhe zai thiam te company in lirthei khal an phal lo thule driving license nei po an phal lo thuwa soi bok ani Blackpink member te hi kumsomni pathuma changa somni panga in karan ni hloma an kumzat vel tho group dang twice le red velvet te ero an ma ni poalin lirthei nei le khal phal sak an ni thong hedan wang hian fans zinga po soisel na oma chen khat chuan YG te hi Blackpink te chunga an khirh ma ni an chia a heti lai hian chen khat chuan hedan hi tha an lo ti hle thunga achan chu accident heng theilaka YG in heng nula te him na tur hi an du ani ti an shar wangani in soi zoi le in dai Korean entertainment industry hian an idols tak salan dana dan khau tak mai an neya he wang hian idols tam takin an taksari zong an atsila Blackpink member te po an bang bik lawani thaule rit lutuk an hlau veka an ri na ti hniam nan nasatakin an taksan soi zoi china tin company hian an eitur thlengin athu hnuaya ada vek ei phallo thlengin aneya taksa thau theina lam chi reng sugar le fats tamna ei akhapani taksa shisel takle nal tak an nei thei reng na turin Blackpink te hi an taksa in soi zoi reng tir an ni a Jennie hian yoga le pilates kum tam tak atito a Rose po hi pilates ti china ni a hun all nei lovin boy chin le ma se ni tal pilates exercise ati china ni Liza po hian taksa asoi zoi na sa hle a taksa chakna tur le abana te theina turin boxing amang tangkai china Jisu po in piannal tak anei reng theinan yoga ati thina ni hun ruat lok Blackpink larna chan hi an thorim na le turan nei tam lama a in ngata hei wang hian company in an hun mandan tur an lorwa mansa an zom nge turani heti hian programs le shows ruwa man lok te an ti hlotling thina an larna abel cha zen ani chan thatak a omani lo chuan an chol thiang lawa hetiang hi ani wangin how you like that la an promote like khan Jennie in akere ka hliamanaya hliam nei chungin Blackpink performance zonga atil vek angai thawani manager Telvin Omphallo idol te zinga langsar le larber anni wangin Blackpink te hi kholaya zalenna takin an teive thei to lawa shopping le thian kompo an manager te lo chuan phalsak an ni lo Beisei lo le thil du omlo theng thei ni awangin YG te hian Blackpink te hi an manager Telvin ponswa akhaplata supermarket a ice cream le tu ringot po in an manager atel ve zelangai ti Blackpink te hian an soi fans te chuan an thunun na sama ma ani ti mahse YG te tan chuan an artist ti an thunhuaya da le an ven him tlat atulani heng Khuah khirh na kan soi te hi Blackpink ta na poimo hle a mi pui mit mua moi takin alan tirani
ole du tok le photang o YG hi Blackpink ti chunga a khirh ma in sha em inga idan te comment lama lo soi vela i chan den sha ve theina turin i share ke do nya o